Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kişilerge iretken vakitta İslam dinimizni şula iretsek. Namaz, oraza, zekat, hac, iman kitiru Allah Teala'ga ne bizni İslam dini. Hem de kişi ne şulay namazını İslam dini alıp barsa, hiç o hiç Müslüman bulaşak. Joylab hem de retleb inşallah. İman meselesinde soradı Cibril aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ne olsun iman? Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap ve koytardılar kıska hem de nihadlik cemaat dolayım. Ul Allah'a inanu. Feriştelerge. Barşa kitaplar kildi Allah subhanahu wa ta'ala hem de Kur'an-ı Kerim Allah'tan sonlu kitabı. Barşa peygamberler hem de Resuller Allah Teala'dan. Hem de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ahir Resul hem peygamber. Bulaşak ahiret günü kıyamet, cennet, cehennem. Bu dünya başlasa Allah subhanahu wa ta'ala takdiri hem emri boyunca baradı. Biz kişiye iretsek inşallah bu iman düşüncesi bulup durar. Şuluk vakitte cemaat Allah subhanahu wa ta'la'nın sıfatları, isimleri, jinteklep irenu meselesi her bir kişiye belki gerek de değildir. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turmuşundandır. Her bir anı jinteklep irengen turmuşları gerek de değil cemaat. Lakin de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem edebi, ahlakı, anı izgi yolun iretu. O bizge hak dinini getir degen meselenin düşünceni anlatı kişiye. O birinci mesele bulup durar. Ferişteler, nidiyalar özünün tabiatı boyunca belki her bir kişiye gerek de değildir. Lakin de ferişteler bizden ameli bizden hesaplap, indi tirkep duralar. Bu dünyada işlerini tapşırarak saklıylar bizni degen düşünceni iretsek cemaat. Allah subhanahu wa ta'ala kişi kübrek dua kıla başlayacak. Ahiret gününde bulgan her bir jintekli meselelerini biz iretmesek de, lakin de kişiye bir düşünce versek, ahiret gününde özümüzün işlerimizge hesap küte degen meselege biz iretsek, kişi bu dünyada özünün işlerine karata ihtibarlılarak bulaşacak inşallah. Biz her bir peygamberin turmuşunu iretmesek de, lakin de barşa peygamberler Allah'tan degen düşüncege iretsek, kurşu dinleri bizge, Hristiyan hem de Yahudilerge karata biz belki ihtibarlılarak hem de indi hürmetlerek revişte karayacak biz inşallah. Kadili cemaat, mümin Müslümanlar, ne ol iman? Ne ol iman? Lakin de indi birinci yılgına İslam dininde bulgan hem de anı tecrübesinde ötegen, namazını ötegen Müslüman kardeşler uylanıp koyar deyişler. Mine şu iman tüşüşünde bulgan taleplerge karata bizim bilimlerimiz nindi derecede ötken yıldan indi ayrılıp tura mı? Yanılık bizge aşıldı mı? Takdir meselesinde, kıyamet günü turunda, canlar meselesinde, kabir hem barzak meselesinde, cennet hem cehennem meselesinde bizge yana bilim aşıldı mı yok mu? Özü bizge hesap salıyor. Eğer de biz bu meseleden gafil bulsak cemaat, elbette üserge kirek. Hem de elbette cemaat İslam dininde şu mesele koysası her bir kişi üterge anı kişi gitmezke de mümkün. İhsan. İhsan Allah karşında şista kumul. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah onun turunda bir düşünce bildi. En ta'budallah keenneke tarahu fe in lem tekun tarahu fe innehu yarak. Sen Allah'a ibadet kılgan vakitte Allah'ını görüp ibadet kılgan revişte öteysin. Allah'ını görmesen de bilesin Allah da seni göre. Kadili cemaat elbette biz bilemiz. Namaz okurga irenirge ağır tugel. Fatihası da ağır tugel. Tahareti de ağır tugel. Mescidge kilip kıbla tarafına basırga da ağır tugel. Namaz işinde Allah bilen kılırga mine şunsı kıyınlığı iken. Namazını okurga da şul hatlik ağır tugel. Urazasını da ağır tugel tutarga. Lakin de sevdasını kılgan vakitte, özünün hizmetin kılgan vakitte, tügel bulu, kişi көрмеген рәвештә дә, bilmegen хәлдә дә ихласлы булып калу, эшеңә төгәл булып калу, ремонтын эшләгән вакытта урынына җиткезеп эшләү, мал шималны китерү вакытта аның сыйфатлы булуына, чөнки Аллаһ сине күреп тора, менә ул җәмәгать Аллаһ каршында чиста күңеллек, ихсан гамәле.
Һәм дә без моңар төрле рәвештә ирешәбез. Күбрәк намаз аша, күбрәк ураза аша, вәгазь һәм дә белем аша, һәм дә зикр һәм тәсбих аша да ирешергә мөмкин без. Төнлә торып, тәһарәт алып, тәһәҗҗүд намазын аша да. Еш кына шундый сүзләр булырга мөмкин. Җәмәгать кайчан безгә имамларга әйтәләр, менә ул намаз да укый, ураза да, ләкин ренҗитә бит ул безне. Сәүдәсендә түгел, хезмәтен кылса, әманәт алса, аны урынына җиткезми. Нигә соң шулай? Чөнки менә шушы ихсан. Аллаһ каршында Аллаһ күрә, Аллаһ хисап кыла дигән инде төшенчә безнең арабызда менә динне үтәүчеләр, урамда әле дингә кермәгән кешеләр түгел, мәчеттән ерак булган кешеләр өчен бу таләп түгел, безнең өчен җәмәгать. Кайсылар динне үтәүчеләр өчен бу катгый таләп, кайсына без ирешергә тиешбез иншаллаһу тааля. Шуннан соң гына халык безнең динебезгә мәхәббәт белән уяначак иншаллаһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.